पाउचेद युम्फम उइब मर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरी एमएलए लेटफो हौके रंजन सुसिंद्रो डिंगो फासंता खासेम मिनिस्टर ओइबगी वसक लौखरे इलेक्शन मतमदा प्रजादा हाइकिफसिंग थबक हौरगनी बिरेन चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइखरे बीजेपी लेगा की मिनिस्टर आपसिन बमपुंग फारे इलेक्शन मतमदा बीजेपी नम यामदा तौगनी हाइकिफसिंग हौजते मिनिस्टर सिंगे अपुनब पंगल लेरबनी तथबक कोइना मथंग मथंग पांगथोकपा हौरगनी वाफम असिंगासी इम्फाल की राजभवन एन बिरेन लुचिंग लेगा की एमएलए तरुक मिनिस्टर वैना मणिपुर की गवर्नर लागानी संद वसक लौरबा मतुंगदा पामिसिंग दे मिनिस्टर ना पांगथोखिबने ngasi MLA taruk governor na wasak lauduna minister oirabasing adude 41 Chandel ST ki MLA let pau hauke 18 konthojam ki MLA Dr. S Ranjan 3 Khurai ki MLA El Sosindro 16 Sekmai ki MLA Aikam Dengo 24 Nambol ki MLA Thongnaucham Basanta Amazong 45 Singai ST ki MLA Khasim Basumne Chief Minister na makhatan hai ki vida minister chauthokpada theng thariba asi party amadi lenga ki manungda ताथोक जन तौदुना कनाबो मिनिस्टर हापकने हाबकी मतम लौखिबने चीफ मिनिस्टर ना पामी सिंह हंगबा वहंग अमगी पाकुमदा हाइखिबदा लाइंगा गसदा लाइकेतब मिनिस्टर तारागनी थोइ खक्तरे स्टेट की डिस्ट्रिक्ट ताराग तरुमक्ता मिनिस्टर पीबा हाइबसे यादे हाइखे ngasi gian bidan gi anirak suba minister chauthopki wasak lobagi tharomada बीजेपी की एमएलए कुंठा गनी थोइ मक्सुना लाकबो केते जेडीयू की एमएलए खरा इंडिपेंडेंट एमएलए साफम नेसी कांता चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार डीजीपी P. Dongel अतई ऑफिसर्स अमदे पार्टी की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर सबित वड्रा बीजेपी मणिपुर की प्रेसिडेंट एसआर राणा सिंह बसिंग वसकपगे थारोमदुदा सरुक याखे हाइरे अतोप पाउ अमदना डीएम यूनिवर्सिटी की पीजी महिरोइसिन इरांग हरुक्तने पीजी के ऑफिस दा थोमजनखरे दाना मंजूरी यूनिवर्सिटी दा पीजी तौरिफा महिरोइसिन की एग्जामिनेशन अप्रैल 9 की ऑफलाइन ओइना तौरगनी आना इखंग खंगौतन एग्जामिनेशन टाइम टेबल लाउथोरकपदगी पीजी तौरिबा महिरोइसिना DMU की वाइस चांसलर की ऑफिस थोमजिन इरांग थोखरे माइरोसिन इरांग हरकपदगी BC ऑफिस की का खरा अमांगता थोखरे थाउदोगसिद मणिपुर पुलिस न मतम चाना लाक्तुन कंट्रोल तौखिबदगी अमांगता का हेना तोलंगदबा अदु थोखिद्रे थाउदोगसि के मरि लेदना DMU की PG स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दानी थोक्सुमना फंगथोखिबदा लाइक तंबगी हुदोंग चादबा कोविड लाइसन होइके सिलेबस लोशनदबा कया लैबा अमदि सोक्थेंग थेंग्रिबा सिलेबस क्यासु यावरे मसिदा ऑफलाइन द एग्जाम पांगथोकदोरिबनो हाइना मरि लैनबसिंगना वरि सानदनो क्यारक लाख्रबने अतोबा खुदकत नोटिस थोक्सलकबा असि मरम चादे मखातना मरि लैनबो लोइसंगसिंगसु थिंजलगनि आनसुमा मखातना फोंदोके मखातरकवा अतोप पाउ अमदना सर्विलियंस अवार्ड 2022 राकेश नौरेम द खुसिनाग्रे थाजगी तरग हमदोइदकी नेपाल की तोंगान तोंगान व माफम सिंद पांगथोर लेबा साउथ एशियन रीजनल कंट्रीज कल्चरल समिट 2022 द मणिपुर दगे नाइटमोइना सरुक यारिबा लमदम असिगे सोशल एंड कल्चरल एक्टिविस्ट राकेश नौरेमदा ngasi नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी NPP काठमांडू नेपाल की प्रेसिडेंट इंद्र बहादुर थाफना लेमजनिंग ओइरबा साउथ एशियन रीजन कंट्री ब्रिलियंस अवार्ड 2022 खुसिनदुन अवांगबा थाकते काइखमना बोर्डख्रे नवीन मरी ने सुमना साधारकी कल्चरल समिट असि लोइसननबगी थोरमदा सा कंट्री सिंग सकनारबा मियोइ सिंगल लेमजनिंग ओइरबा साउथ एशियन रीजन कंट्रीज ब्रिलियंस अवार्ड 2022 पिदुना इगाय खुमनबदा मणिपुर की नाइतुम ओइना राकेश नौरेम सुझारोखिबने सार कंट्री निफान की मनुंग चलिबा अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव्स नेपाल पाकिस्तान अमदि श्रीलंका दगी लाकवा डेलीगेट क्याना सरुक यादुना नेपाल टूरिज्म बोर्ड ऑडिटोरियम काठमांडूदा पांगथोखिबा साउथ एशियन रीजनल कंट्रीज ब्रिलियंस अवार्ड सेरेमनी एंड कल्चरल समिट 2022 लोइसनबगी थोरमदो नेपाल की फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सुजदा कोइरेलाना मैरा चुखतुन हाउदोखि ड्रग कोनना मताई मनाउ पुलिस न फारे ngarang numida waram pung mari makarum taba matamda Imphal East District ki SP M Pradeep Singh gi mede makada narcotic cell Imphal East ki OC KS Dev Kumar Singh na Luchingba police team amaga yada khetrikau gi volunteer sing amade executive magistrate Imphal East yauna Imphal East ki komito sarak mafal aikru makhung da leiba MD sanabo sana jawbu ki memda thiba humba ki tabak chatabada matam adudagi mafam adudagi yamna chinne oiba mongdan ha amathorake ना दो फरक चेक तब मतमदा ब्लू मचू की फ्लास्क खाओ अमा फंगे खाओ दुदा मकातना चेक तब मतमदा WY टेबलेट ग्राम कुनगा मथोइगा फंगे हारे खुदकते MD सना जावबगी मेमदा क्वेश्चन दुना थिबो हुंबगी थबक जाथगे मधुदा सना जावबगी लोइनवी मिस्ट्रेस एवेम सही कुनगा तरेत तगिसु हेरोइन नंबर 4 ग्राम तरागा तरो
license jaudaba single parent nongmai ama mobile phone ani tablet mobile phone ama kapa yariba nongmai maru mafan kap thokraba nongmai tongning ani phangba ngamke loinana jum aduda drug sinhaba mioi manga suleirambadagi phagat ke haire fagalaba naha sing adu mari leinaba rehabilitation center sing da khusinakre fagalabo moinam sana sahi kuntraga taret apoba yosu pali khomidok sarak mafalambade magi loina vi ibem sahi kun ka taret asi makoidagi fagalaba polam sing aduga loidana aigang police station da makatava aing da lakotna ba khusinakre haire accident da nofi ama sire amana sokle ngasi nungtil mori dagi imphal tapna thorokfa maruti suzuki omni event ama bore lambi paringi sinam amadi bongyan lona bada laiva kalfat amda sabu khana thengjallaba matungda gari adu kalfat makha ta on thabada gari adu da tohlok na fi ama khudak ta sire driver na sokle haire laiki driver nopi adu gi maming hayai baby sayum phom doi mafuroiba laiki driver md abdullah kawe sora maning lekai dagini adu ba pango dagi fangba aadhar card ade magi laifam asi ata mana ingkol dagini ana lerami haire laibak thiba thokdok adu da soklaba gari driver adu gi maming na md babur sahine fu apopa laiki driver md helim kawe sora bazar gala dukan dagini nagalamrom da hayeng fawwa mayai oina nok suki gane augnombo ki state sing havadi arunachal pradesh nagaland manipur Mizoram, Tripura, Jaun Tamil Nadu, Pondicherry, amadi Kerala gi mafam singda mayai oina dong chugane. Loinana akak arau thokani an Indian Meteorological Department IMD na phong dorakle. IMD gi zero lasin hai matak da fan kriva augnom fok state sing as the mayai oirop oina dong faction na chugane haire. Philippines the tropical storm na navi agang jaun sama kuntra gani fan sire. Philippines na to kiwa tam thirapat ong laitong sin na fi agang jaun mi kun sama kuntra gani pan sire kaya ama sopa lagi hospital da laikan hari. Nong laitong sida duna mayai thang Philippines ta chauna amanga ta thok fa kaloi na. Yumli sing kya mang ta khre mioi kya laifam lait ta da relief camp sing da sangja fam lok dun laikre laiba ka to gi sarkar na awa batara ba sing ki damak relief camp kya hang tuk na makoi ba sangja bam pi khre. Nong laitong sin asokala fam fam sida laiba ka to gi president nong thak da gi helicopter tong duna aerial survey tawkhre hauju chu laiba adu da miyam na fa khat na ba laire. Awa batara vi mung sing da Philippines sarkar na pi ba yaba mateng puna mo pi gani hai ba loina na mai makai lai traba sing ki damak ta nong na yum chana ba santan pi ba hau khre haire. Amarom da oirak leba fibam atu da free tv ki leba kya na su mateng pi ba hau na khre haire. Prime Minister Narendra Modi na Gujarat ta phit chama ga supna ni far kwang ba Hanuman ki modi maikum hang to khre. Ngasi asi Hanuman sainte ga mari leina na Prime Minister Narendra Modi na Gujarat ta phit chama ga supna ni fan wang ba Hanuman ki maikum hang to khre. Namita si ga mari leina na Prime Minister na Hanuman ki modi da aikat lekat tamba ga loina na. Status gi miyam bo Hanuman ki modi da miyam na su Hanuman ki modi da aikat lekat tamdo na thawni jagi. Laiba kasi ko ending asi ang dok le Hanuman ki maikum asi mafam amata da laitre haire. Notice stating the Hindi loan book compulsory uhengani haikiba yaning de UPF. Home Minister na Hindi loan board notice stating the class 10 forward the compulsory uhengani ana New Delhi da pang thokiba parliamentary office sale language committee ki mi from the pong thokiba bo. United People's Front UPF Manipur na yaning da pong thorakle. UPF ki secretary published in the thadro pachero la sida Manipur Yaona North East state asi India ki state war basu tawriba thong asina. Notice ka apik ba state sing in not a medical sir but tap na ngak na ba hona bani haina lagdaba ngamde Manipuri language bo India ki nifan suba schedule da sanan ki ba adusu arim ba taroi tra haiba sisu ai koi funa khangmi na ba changle matang asi jawro ba fa da pali ba Manipur ki lengak asina tumina laisin pam thok te made akan ba firep amala fam thoge Berhari College bo mingjat thina ba honar puni principal hauki ba April tara gani thoi da nawrem Berhari College khunra pam ki center asida exam niyam chumna tharamdi amadi thoki ba exam sing da lak laga note pisin ba khongban chen ki ba ki mabi ama fo laite adoba mitai mag pangal students of Manipur na lamdam asida phong liva freedom of electronic media da lan hon ba honar pa si laibak thibani ana college as ki principal in charge Dr. Irom Kunchapati na thador pa cherola mana phong dorale cherola na makha taratuna union center asida lakhu matam da coaching flying scout chu laktun leiba matam ne makoi loina ba exam loibu fawat leike exam lo rapuda union asigi coaching gi flying coaching su principal in charge wai bada natana osi su oina mahak osi su oina mahak na ke exam gi nuai da thodok amadi pau ama fawa haram balite aidana english sing loichen ke exam adabo pau je amadi media da center sipalan honing bagi mongda warning bagi mongda hafagi haina bi asi matung da tarok tan ba found dorgle loina na NV college gi oja san Manipur da lehiba mairoi lobsina mairoi sing exam center sing da
Yangchen Kongsa Chatbuda College Asna Taram Oki and a Fontorgle. Mahatarakwa Atopa Pau Ambadaso. Sweden amadi Finland na neto da Yavatarabadi, Russia and nuclear amadi hypersonic missile deployed Tawgane. Sweden amadi Finland na neto da Yavatarabadi, Russia and nuclear amadi hypersonic missiles deployed Tawgani Aina. Russia and warning toukhre and officer report Ambakibatung in a Fontorale. Russia Prime Minister Sana Marina Fondokiva, Wafam of the Finland, Leibakasi, Russia kilometer Lissing Amagachom Yanagam Lonai. Aduga Sweden Leibak Asisu Netoki Alliance as the Jauna double worry Blauragani Iribane. Russia Security Council Deputy Chairman Wariva, Dimitri Medvedev na Haikibada, Sweden Amadi Finland, Neto the joint over Tarabadi, Russian Baltic, see the land naval Amadi Air Force Kimapangalasi and Patavani Ire. Medvedev Nasu nuclear threat and Bagi Wangang Amada Irivana. Baltic for nuclear free when the big worry Sanabagi Matautate. Baltic reason as the fallen Abdi Lutianagi Marakta Russiaki Kaliningrad exclave Laivani Baltic for nuclear free when the big Matanga worry Sanabagi Matautate and Medvedev not Pondorgle. Englishing an Inifangi Matamdagi listening and Taraga need forward the Russian president Waramba Russiaki president Waramba Medvedev Namakatan Haikivada. Finland amadi Sweden Leibak ani asna wakal fatharakani habagi asatawe. Karikuma Finland amadi Sweden na US losing ba NATO gi alliance asda jaw kiba thoklabati makona mayum lamdam dagi manak nakpuma from the nuclear amadi hypersonic missile sing kenjel laka leibagi khudong thiba adu lakani. Russian warning tawkiba chairak asida Sweden amadi Finland na NATO da yawgi hariba asing batang the US ke. Mekai degi haribana US ki wenadi leiriba poison da karikumba hong pamata leite. NATO na Finland amadi Sweden bajau narwa thong angtokton leire. Akada Leibak singi amata Pandavida State Department gi maikede gi hairibana. NATO gi defensive alliance asina paktok chak thokan ba matamda European gi continent singda santi amadi tang dolai ta ba phibam amada hanjanan bangam gani. Russia Leibak asigi malayam gi oida khwaidi gi masing jambat nuclear warhead leire Leibak amani. China amadi US Leibak ani asisu hypersonic missile technology da kumang saf lebani hairi. Nagalamarum dasu Russia na US amadi ally bo Ukraine da khulai fisin begedama warning toukhre. Russia na US amadi basiga khongpu ena satminari Leibak singbo Ukraine da lan gi khosu khulai sing bisin begedama warning toukhre an official report amaki batung ina phangtogle. News report sing da phangtokhe bo from gi batung ina Russia ki lon de eriva document adugi title on Russian concern in the context of massive supply of weapons and military equipment to Kiev regime. Adu Washington the Leiva Russia gi embassy na US Department of Defense givani. Russia na di multiple rocket launcher as a quite sensitive poiba kulai amoy na masa kangle. US amadi network gi allies as na hariba kusu kulai makalazi. Ukraine deficiency haiba gi thajabalai. Russia na network gi ally bo conflict zone da kusu kulai transport over gi matangda. Lai ribaniti adu thugaire aire. Marabasna ikon United States samadi basike ally oriba kangpo singbo Ukraine da kusu kulai fission bagi thawung sing lep kadabani haiba wa from thamle. Masana regional amadi international security da sauna kudong chata pa mayunan kani haire. Lopa samagi wahu dagi dukan famba ama hatkre. Assam gi Kamrup Metro district ki manung chanba sona foda ngasi lupa chamagi wahu dagi dukandar ama miyoi amana hatkre amadi. Mag masasu police da surrender toukhre haire. Tawdo kasi kamari lena police na phangdo ki bada laiki da miyo edagi maming Ramzan Ali kawi miyo is nang rak mahaki dukan gi. Samad Ali gi masanu fana lupa chamhuran kre ana police da complaint tawge. Madugi matung Samad Ali nang hasi Ramzan ki dukan da laga. Hira madugi matang da wari sana ki chumna wari sana pada gi mapani gi marakta athiba uhai watasi naduna kanaba auraki bani. Madugi khangudna sabatna hana lotan puraki thang amana Ramzan da tenduna mahako mafam adumak tada atki bani haire. Arubeda content sing asigi maru iba pau khara asiba pau tamjariba. Manipur local news YouTube channel asidagi yang biri ba panamak pathaga jari. Channel asan etum da kanarabadi subscribe to bi dribes na subscribe to bi rambaloi dana like and share to su kawi gnup namak po amakhana thaga jari.